suratu tarim nde simorno yewten fi harmingol ko aduwa ka harminde e yiyay sababu mum on nder ton ngol kadi madaniyatun bisimillahi rahmani rahim. E ɗo kadi riwayaji ɗuɗuɗi tafsirji juutuɗi hino ari ɗo luutodirɗi. Mi ɓuccanayi on tafsiru goto e muɗum mi raɓɓinɗinana on ɗon on tafsiru kadi momi addanta on fiyen wawa feƴƴude e darsu on haray fi humpitagol tafsirji hedditiɗɗin qissaji riwayaji hedditiɗɗin ko yowodiri kon e o darsu haray on nodday ka numéro téléphone ji 60 60 53 09 63 60 53 09 même numéro sotol e Selcom, même numéro Orange. Ene wonɓe extérieur ɗen wawi wadde 00 224 67 60 53 09. E sababu nuzul muɗum on wiɗen en ƴettay qissa mo tañƴini ɗen on no ɓuuri sellude wondude e raɓɓinɗingol mo kadi ko nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam naati ka sonnajo maɓɓe maketeɗo on nene Mariya Gibtiyankejo o ɓe nafi njuuri toon ma ɓe nafi dow gotum e ñamete hoye nder toon e riwaya goga ka nene mi mana Sawdatu e riwaya goga ka nene Zaynab ala kulli hal ɓe naati e goto ka sonnajo maɓɓe goo kono ko ɓuuri jikkude kon ko nene Mariya ɓe nafi toon gotum e ñamete on kono ɗon kadi ko ɓuuri jikkude ko njuuri ɗon tawi on sonnajo wona tuuru makko nden ñande hande kadi nene Aicha e nene Hafsa labanoka ka jammiten inɗe waɗɓe ɓen réaction en wiyayno tun yoga e sonnaɓe makko ɓen kono ɓaylande aroyay ko ɗum waɗi si ɗen wolira noon ino ari e qissaji wona ene windi en fillito towdi ɓeɗo ɗiɗo waɗi réaction molnaɗo saabu ko nelaɗo naati kon ka nder suudu on ɗon ndun ko raɓɓiɗi kon ɓe waɗi muskila e mum en wolta muskilaji ɗin no ardin noon fou e nder qissaji ɗin fiwota en sikku nene gomɗinɓe ɓen ɓe mana sonnaɓe nelaɗo fiwota en sikku ɓe sikke bonɗe ala kulle han ɓe waɗi réaction ɓe ɓiƴi nelaɗo ton ha nelaɗo dari harmini on ñameteɗon e maɓɓe ɓe dari ɓe harmini on sonnajo ɗon e maɓɓe fi ɓe waɗɓe réaction ɗiɗo fiyo ɓuttu fiyo ɓe weltudu wontudu ɓe weldita ɓe famodira ɓe wona ka ɓe wonno ɗon saabu ɓay ɓe yi e nele ɓen ɗon hari mone on waɗi e maɓɓe wiyata cheytane on waɗi e maɓɓe ma dama ko neniraɓe meɗen ko ɓeygoli nelaɗo meɗen Muhammadou sallallahu alaihi wasallam on sumati ɓe harmini njuuri ndin e maɓɓe ɓe harmini kadi sonnajo en e maɓɓe Allah jettin ɗe aji felugol nelaɗo andina ɓe waɗi ko ɓe hana a hana ɗoftade ɓeygu ma e taƴagol ɓeygu ma go a hana ɗoftade ɓeygu ma e accutugol ɓeygu ma go haray ɗum ɗon hana Allah inni ya ayyuhan nabiyyu kayo annabajo Allah toujours on yi fen ɗo Allah no wayi wasi weltanake nelaɗo ɓay mo jippinde aya felode kono on yi hani o wiyali ya Muhammad on yi Allah no teddini nelaɗo on yi Allah no takkano nelaɗo ko enen noon tumbanta nelaɗo ne musidɓe julɓe ko enen noon tumbanta nelaɗo ko enen noon yawoto nelaɗo hanana en Allah dal ya ayyuhan nabiyyu kayo annabaji Allah lima tuharrimu ko fi hun ɗum harminanta ma ahallallahu laka konko Allah daginanma fi hun mi landima fi hun ɗum waɗanta ɗum tabtaki e yo a ɗaɓɓay woni hiɗa ɗaɓɓa mardata azwajika welaye yoga e sonnaɓe maɗa ɓenne a ɗaɓɓay woni ko weltinta sonnaɓe maɗa ɓen haysi mettay o sonnajo ɗa ne ma haysi mettay Allah ne hana ko waɗɗa ko mo e annabajo Allah walla Allah gafuru noon ko yafoto ɗo rahim ko yurmete ko andingol en Allah yaafike nelaɗo kullu ibnu adama khatta'un ko nelaɗo tigi maki ibnu adama kala falja nelaɗo ko ibnu adama ko ɓe falja koni kamɓe faljere maɓɓe nde wona dumetendema Allah dal qad faradallahu lakum Allah farlani on ila hande tahillata aymanikum dagintingol wondoji mum saabu tawi nelaɗo darike wondi wi harmini on ɗon Allah jippini noon sharia mo wondi tawi ko wondi kon na ko hani no waɗirta kaffara o arta e ko wondi kon o waɗata ma ko wondi kon o waɗay o addani en ɗum ka suratuji dowji ko ñammingol miskinaɓe 10 ma holtingol miskinaɓe 10 ma horugol balɗe 3 ma rinɗingol maccuɗo sino mari sa huɗike a wi a waɗata hunde kaari tawi ko hunde nde duwaɗa wadde ko ya waɗu gotel e ɗiɗo 4 waɗa hunde nden Allah wi o farlani on ko daguintinta wondoje monɗe nani ɓe mana ko andingol nelaɗo yo waɗu gotel e ɗin ɗon 4 kisan kisan ñamete mo harmini on dagitanomo sonnajo mo harmini on dagitanomo wallahu Allah mawlakum kankon jiɗo mo wa huwal alimu kankon anduɗo alhakimi ñeñuɗo e ñawre makko nde Allah dali wa idh asarra annabiyyu
ani tetomande annabaji allah suuɗuno ila ba'di azwaji faade yoga e sonnaɓe makko ɓen hadisan yewtore mana ko gundoɓe gundudi ni yoga e sonnaɓe maɓɓe ɓen en ala hande kadi wolude goɗɗo qissaji ɗin hino précise ko sonnaji hombo nelaɗo gundunoɗo kono en ala addude joni noon nelaɗo maki wota wowlan seniraɓe makko hedditiɓe ɓen falamma nabba at bi ɓa kanko sonnaji on noon o yeehi o humpitoyinde e yewtore ɗe o sonnaɓe go'o ɓe addi kadi ka qissa ko sonnajo hombo kadi kanko sonnajo on o yeehi o fillitanoyi kono en ala addude ɓa o yeebi gundo on o fillitanoyi ke sinirawo makko go'o wa azharahullahu allah ƴellintini yewtere nden ala e hoore nelaɗo wonde oya furnitoyi gundo on arrafa nelaɗo andini ba'dahu yoga e mum wa arada ɓe ɗulni a mbadin nga yoga ɓe mana ɓe noddi tun sonnaji on ɓe andinimo a firti a wirti gundo komi wolanma kon wota a wowlu a yeehi a wolanoyi goɗɗo kono ɓe jaɓali makude ko kaari wolanɗa andi ɓe feññini seeɗa ɓe suuɗi seeɗa ɓe andini o yaw wirti gundo on kono ɓe andinalimo ko hombo ɓe wirti gundo himo mandaki ɗon famde tafsir on walamma nabba aha bihi ɓane laaɗo humpiti sonnaji on ɗum ɗo e nele a firti gundo men o deet kañum sonnaji on ɗalat o wii man amba aka haada ko mbo humputuma wonde mi wolani kaari nelaɗo fanke ɓe maake gaala ɓe maake tum nabba an yal alimul khabir ko humpitilan kon allahjo anduɗo kala ko wirni humpitiɗo kala ko wirni joni noon hino c'est très simple onon sonnaɓe an ɗiɗo waɗuɓe ɗum ɗoɓe inta tuuba son tuubi o ruttike ilallahi ka allah awa gasi haray allah on yaafike on par ce que faqad sagat qulubukuma gonɗi ɓerɗe mon ɗen oñiki haalegoy on waɗi ko hana son tuubi on ruttike haray on waɗi ko han ɗon allah yaafo on so tawi woni on tuuba rutti ɗon awa haray ko ɗum won nder ton wa in tazahara si tawi woni on wi on wallodiray alayhi e hoore nelaɗo allah on e hoore toñugol mo e sattinalngol mo e ɓiƴugol mo teddugal mon ɗo haray on darteke giɗo allah on darteke giɗo malaika ɓen ɓeele ɗiɗo jooɗota ko giɗo maɓɓe on ɗiƴee fa inna allah anden allah wa mawlaw kankon giɗo an makko on de ko kankon giɗo nelaɗo wa jibril e jibril kadi ko giɗo nelaɗo o salihul mu'minin gonɗinɓe moƴƴuɓe hedditiɓen fof ɓe kadi koɓe giɗo nelaɗo wal malaikatu malaikaɓe hedditiɓen fof kadi ko raɓɓiɗi ko mbaɗa dalika ɓawa ɗum zahirum ɓe kadi ko jingganoyɓe nelaɗo goy ɗum mana ko andingol ɓe sonnaɓe ɗaɗi ɗo ɓeɓe tuubu ɓe rutto kisa e ɓe iwa e koɓe woni kon ɓe anda ha nelaɗo allah no mari bato yowwil moolanagil joni noon asahi no tañƴina rabbuhu joomi makko kanko mouhammad kanko nelaɗo in tallaga kunna so tawi on jaɓali famodiron ha o acciti on in tallaga kunna hino tañƴina allah joomi makko si o acciti on kanko nelaɗo no fellita desa na no tañƴina ayubiɗi lahu allah wattinanaymo allah lontinanaymo aswajan sonnaɓe goo hayran min kunna tawɓe ko ɓurɓe on onon ɗo moƴƴude donc son jaɓi tuuɓe ruto ɗon famodiron kisa hara ɓen ɓe allah lontita musilmatin ko julɓe mu'minatin gomɗinɓe ɗanitatin yankinaniɓe allah yankinani nelaɗo ta'ibatin tuubayɓe rutto e kala bakkat ko ɓe waɗi abidatin rewoɓe allah moƴƴa sa'ihatin hooroɓe tayibatin caameɓɓe ko wiyete caameɓɓe ɓe mana ko sonnajo ƴuƴƴuɗo ko fanda ɗon ko asiyatu ɓeygo fir'auna la'anatullahi alayhi on andi nene asiya kamɓe ɓe mayno koɓe julɓe fir'auna laami ko kefeero donc ɓe jombindiroytaka aljanna ko nelaɗo jomboytaɓe waabu karan e juuɓe ko fanda ɗon ko nene mariama radiallahu anha alayha salatu wassalam oɗo may jombaka oɗo kadi no ari e ɓissaji nelaɗo jomboyaymo en faami ka no tangina allah ka allah lontinanamo sifa ɓeeɗo tuuɓe rutto ɗon inchallahu ɓe tuubuno ɓe rutti nani kamɓe ɓe nguli nelaɓe waɗuɓe ɗum ɗo ɓen haray on hawrinayi waɗugol qissaji ɗin e hoore maɓɓe ɓe tuubuno ɓe rutti yaaya alladina amanu so ɗum feƴƴi kono e gomni ɓe ɓu anfusakum koni dande honkiji mon ɗin dande honkiji mon ɗi waalikum e ɓeygure mon nde naaran ge e yiita dandugol ɗum noon mi mana ko ya juulu holla ɓeygu ma no juulire hoora holla ɓeygu ma no hoorire lootoɗa longal holla ɓeygu ma no lootire yamiran ko ɗum ne a dandi hoorema a dandimo kañum e ɓiɓɓe maɓe wa wuudu hannasi huɓɓitiroytege yimɓe wal hijarata e kaaƴe alay ha hino e magge ɓe mana no aynige malaikatu malaikaɓe relazun ñaaɗuɓe sidadu tiiɗuɓe dolnuɓe ɓe awata dartade la yasuna allah ɓe yeddata allah goye kamɓe malaika ɓe yeddata allah ma amaramu ko allah yamiriɓe kon wa yafaluna heɓe huwa ma umaruna konko ɓe yamira ko andingolno fiɓay ɓe wiyama koɓe ñaaɗuɓe criminel ɓe dolnuɓe ɓe feroto yimɓe ɓen kande yiite ɓe yurmetake ko ta innu iya ɓeɗo noon nandi ko heferɓe
manande ko criminel ɓe mana ko ya faamu ko Allah subhanahu wa ta'ala yamiri ɓe noon kamɓe ko so tawi woni ɓe waɗali ɗum haray ko ɗon wiyete ɓe yeddi Allah ɗulle kamɓe ɓe yeddata Allah ya ayuha alladina kafaru kono e heferaɓe la ta'tadiru tan gantino alyawma hande innama tujzawna hande ko yoɓete ɗon comme ma kuntum ko konko laaɗi ɗon ta'maluna e ɗon golla ko nokkeli ɗiɗi pet Allah noddi heferaɓe ɓen o wi ya ayuha alladina kafaru kono e heferaɓe nokkeli ɗiɗi pet ɗum kadi e nduya noddandu ko waɗoya ndu lahara ndu waɗali taw wotoru ndu woni aduna yankurɗa amma gomɗiɓe ɓen nde tawno ɓen ɗon ko jaatiguiɓe makko hinoga ko yaaka capanɗe jeetati e jeetati ko noddiɓe Allah dari ya ayuha alladina amanu kono e gomɓe tuuɓe rutto ɗon ilallahi faade kala tawbatan tuubu e nasuhan laaɓuɗo poyi harana tuubinkinagol asano tañƴina rabbukum jommo an yukaffirankum nde hoɓɓitata witta e moɗon sayyi'atukum bakkatuji monɗi wa yudkhilakum o naada on jannatin e aljannaji tajritano ila min tahti a sengole majjal anhaaru canɗi yawma la yakhzillahu nabiyya ñande tawata Allah hoynata annabajo mum accata annabajo makko on hoya walladina e ɓen amanu gomniɓe ma'ahu wondude e makko nuruhum ta annora maɓɓe on kamɓe yasahi no yaa bayna eɗimi yeeso maɓɓe pooni no jalbini ha yeesoɓe e imanim e ñaame maɓɓe ɓe kasengo ñaame maɓɓe fof no jalbi yaquluna raɓena rabbana joomi amen minen min torkema atmim lana timminan min nurana annora amen on hara o ɗanaki sifano i annora naafigi ɓen kañum ɗanori noon en janggi fi mum ka suratu hadidi en feƴƴino en yiltitoto toon kala mo yiyal toon o nodday ka numéro ji 63 60 53 09 wawa firlana yafaɗame innaka noon Allah ala kulli shay'in dow kala hunde qadirum ko awaw ya ayuha nabiyu ka yo annabajo Allah yahidil kuffar haɓuɓe e heferaɓe de saabu ƴettugol kaafa fewtaɓe wal munafiqina e nafiqi ɓen haɓuɓe saabu ñaɗangolɓe e hulɓingolɓe wahlusu alayhim ñaɗanaɓe ɓe fof maɓɓe wa ma'wahum werde maɓɓe nde jahannama ko yite jahannama nafiqi e kafiri fof wa bi'sal masir nge boni ruttorde Allah no waɗa ɗo misal si tawi woni goɗɗo woni bonɗo moodi makko woni moƴƴo ma ɓeygu makko woni moƴƴo ma mawɗo makko woni moƴƴo moƴƴi oɗa ɗum nafata oɗa bonnere oɗa nden kadi lorrata oɗa Allah no addana o misal pullo fuuta kadi wi gandal baba hirsanta ɓiɗɗo ko be ɓiɗɗon kadi jangga anda hirsiri ɗin Allah daari garaballa Allah waɗi masal misal moolanagal lilladina kafaru wonande ɓe heferaɓe andingolɓe si ɓe maayi ɗo ko ɓe kefeero kala siɗɗo maɓɓe wonɗo gonɗinɗo wawataɓe walloyde ɓe itta ka yiite Allah daɗe hino ɗo imra'ata nuhi ɓeygu annabi nuhu wiyatake annabi nuhu e Allah sino weldi ɗum ɗon wolatake wamra'ata lutin e ɓeygu annabi lut wiyatake annabi lut kadi Allah sino weldi wolatake joni noon kanata ɓe ɗi ɓeyguli maɓɓe ɗiɗi ɓeɗo laatike tata abdane sengole koɗe jiyaɓe Allah ɗiɗo min ibadina salihen jiyaɓe amen moƴƴuɓe proche ɓe amen kono fakanatahuma ɓe janfi jiyaɓe amen ɓen ɓaɓe janfike jiyaɓe amen ɓen halkiɓe men lettiɓe en feƴƴi ɗum e qissaji feƴƴuɗi e suratuji feƴƴuɗi Allah daali falam yogoni ya nafano donci anma e maɓɓe minallah immorde ko Allah chey an hay e hunde fi wigol koɓe ɓeygoli annabaɓe deka sa falji ha a yeddi Allah fi ko a ɓeygo annabajo ma ɓiɗɗo annabajo ma ko a moodi an nafata wa qila ɓe wiyana udkhulu nara naate ka yiite hiɓe ka nder yiite koɓe wona ɓe kadi ka nder yiite kadi ma addakhilina wondude e natoɓe on yii o daraballa Allah waɗi masala misal goo kadi lilladina amanu wonande ɓe gomɗinɓe andingol en kadi so tawi woni goɗɗo woni gomɗinɗo si fami makko fof ni keferɓe kadi lorratamo imrata firawna ɓeygu firawna nene Asia binti Jurhum oɗo id qalat tuma nde wino rabbi joomi ibni li mahanan indak kama baytan suudu fil jannati ka aljanna ko ɗum mi torima wona jini dandala min firawna immorde firawna moodi an o hara o andali komi silmi kon sakko o warala wa amalihi dandalan kadi golle makko bonɗe ɗen hara nanguitira lanɗe ɓay komi ɓeygu makko komi woni mo defande komi woni mo wuppande miɗo e dewgal makko dandala wona jini dandala min ɗo mi jalmin immorde yimɓe toñoɓe Allah jaabinani mo ko naato aljanna yurmede Allah ko ono yo goto e sonnaɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ka aljanna wa mariama e qissa kadi finene mariama ibnata imrana jiwo cheikhu imrana o Allah tewo sonnaji hasanat farja renuɗo farju mum on mi mana ko demantugol alyahuda ɓaɓe inni nene mariama zinu ko demantugolɓe ko fennugolɓe bi mana renuɗo farju mum o waɗa aljina fa nafakna min wutti fihi e makko min ruhina immorde ruhu amen on ruhu on yehi naati e makko woni ɓiɗɗo ɓay ko reniɗa o a wataɗa ɓe kodduri e Allah o wa saddaqat ko gonguinɗo noon kanko mariama ko gonguinɗo ɓe kalimati rabbi ha konguɗi joomi makko ɗin wa kutubihi e defte joomi e defte makko ɗen kanko Allah wa kutubihi wona e defte joomi makko ɗen